mu karere k'ibiyaga bigari. Duhere muri Uganda. Abategetsi ba Uganda mu karere ka Kisoro batangiye gusenya amazu yari yubakiwe kwakira impunzi z'abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya Nyakabande. Bavuga ko mu mpera z'uku kwezi kwa 10 impunzi zose zagombaga kuba zavuye muri iyo nkambi. Inkuru ya mugenzi wacu Ignatius Bahizi muri Uganda. Ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo zari zimaze igihe mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande zatangiye gusubira mu ngo zabo muri teritwari ya Rucuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zari zarahawe kugeza mu mpera z'uku kwezi kwa 10 kuba zagiye mu nkambi zisanzwe cyangwa zigataha. Abayobozi mu kigo gishinzwe impunzi muri Uganda bavuga ko inkambi y'agateganyo ya Nyakabande yateguriwe kuba inkambi y'agateganyo aho impunzi zakirirwa kandi zikandikwa zigahabwa ubufasha bw'ibanze mbere yo kwimurirwa mu nkambi nini ziri imbere mu gihugu kure y'umupaka. Bavuga ko iyi nkambi idafite ibikoresho byo kwita ku mpunzi igihe kirekire. Amabwiriza yo gukura impunzi i Nyakabande yatanzwe na Minisitiri wungirije ushinzwe impunzi mu mpera z'ukwezi gushize. Ayo mabwiriza ubu yatangiye gushyirwa mu bikorwa n'inzego z'ibanze. Shafikse kandi ukuriye umutekano mu karere ka Gisoro ni ukuriye icyo gikorwa. Rwaki obuyumbo butubujeho kubanga ennaku z'omwezi ziweddeyo. Ati turi gusenya ayo mazu yashiriweho igihe gito kuko igihe kirageze. Basigaranye ibyumweru 2 gusa kugira ngo bava aha hantu, bityo rero tugomba gutangira kubereka ko tutabakeneye hano. Bisi zirahari zirategereje ku bashaka kuja mu nkambi nka Nakivale, n'abadashaka kujayo bafite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo. Rero kubagenda duhita dukura ihema baryamagamo, bivuze ko n'ibiryo bahabwaga bihita bihagarikwa. Groupe eno enako za mwezi weddeko emere tujityawo. Bwana se kandi yongeyeho ko hashize amezi make nta mirwano ibereye mu bice byinshi impunzi zahunzemo muri Kongo. Avuga ko ibyo bitanga icyizere kuri bamwe mu mpunzi bahisemo gusubira mu gihugu cyabo. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na zimwe mu mpunzi zafashe icyemezo cyo gutaha zisubira mu turere tugenzurwa n'inyeshamba za M23, ribabaza niba badafite ubwoba bw'umutekano wabo. Twaryaga neza tukaryama neza, none buna niho bihindutse, bari no gusambura ibizu byose babisenye. None wowe wahisemo gusubira aho Kongo ya Bunagana, niho waruvuka, niho komoka? Komokera muri Cyanzu. Muri Cyanzu? None icyo wahunze icyo gihe ubu ngubu wibwira ko cyarangiye? Nako turi kubona kagandi masasu gari kugamba safari. Ni ukwemera ikizaba kikaba none twakora. Na M23 babafasha aho hantu bari muri za Bunagana za Cyanzu, ntabwo mubatinye? Twabatinya gute? Twabatinya. Kubera iki mutabatinya kandi ari nyeshamba atari abasirikare bare? Oya twabatinya. Turi kuvuga rumwe turi bamwe nta kibazo. Twanumvishe tushaka kunataha, none si ko nta muntu wangaga iwabo twashaka guhinga mu rugo no mu Kongo. Nta sasu byo tureba yuko nta masasu go twumvaga, none ngo reka dutahe. Mwizeye ko umutekano ugiye gukomeza nk'uko bimeze ubu nta masasu avuga? Mbo twamaje nko kubyizera kuko twahingagayo abasirikare, duhingagayo abasirikare niko batuyomberaga, ubwo nukuza tukaganira neza nta kibazo basi. Hafi ya Nyakabande ubucuruzi bwari bwatangiye kwiyongera cyane cyane mu bacuruzi biryo, kubera ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi byaguraga ibintu byose ku masoko, mu maduka no muri resitora. Bamwe muri abacuruzi babwijwe rya Amerika ko ubucuruzi bwabo bugiye guhomba. Ko kuva impunzi zaza kagejeje gutera imbere, ariko numvise ko bari kuja gukinga ikampu ya Nyakabande. Je nkanje ukora business hano kucapa nababaye cyane kubera bamvaga ku sente. Bakeraga baraza kumbagira mu cyayi, agatogo mu gitondo, ku manywa n'umugoroba, na capati bakazigura mu bwinshi. Ibyo ducuruzaga mu business ibyo twagizemo inyungu. Nyamara we arashimira ko impunzi zigiye kuko ngo zari zaratumye ibiciro by'ibintu bizamuka. Ibiciro by'ibintu na cyane cyane nk'ibyo kurya hano muri Nyakabandi wacu byagiye hejuru cyane. Haruse na Kampala byarakomeye. Nicyo mvugiye ngo mu buryo bw'ubucuruzi abacuruzi bo barishimye kuko babaga bari kubona agasente, ariko ndatekereza ngo impunzi nizimara kugaruka iwabo izindi zikaja mu kampusi, ubundi hano ibiciro by'ibyo kurya biragabanyukamo, ubundi abaturage bashobore kugira ukuntu ko bakoroherwa guhaha. Nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bivuga, kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abantu barenga 100,000 bahungiye muri Uganda baturutse muri Kongo. HCR ivuga ko muri iki gihe umubare w'abahunga wagabanutse cyane.
uwo muryango unavuga kandi ko nubwo impunzi nyinshi ziyemeje gusubira iwabo, umubare munini wazo nawo wemeye kuja mu nkambi z'impunzi ziri imbere mu gihugu nka Nakivale, Rwamwanja na Cyaka. HCR navuga ko byari bihenze cyane kwita ku mpunzi ziri mu nkambi y'agateganyo kuko hatagenewe kwakira impunzi zimara igihe kirekire. Nibutse ko nubwo hashize igihe hatumvikana urusaku rw'amasasu muri teritwari ya Rutshuro, imigambi yo kugarura amahoro binyuze mu biganiro yashizweho n'inama y'i Nairobi ku rwego rw'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ari ntacyo yari yageraho, nubwo bikivugwa ko hazoherezwa ingabo z'ibyo bihugu guhagarara hagati y'inyeshamba n'igisirikare cya leta mu gihe ibiganiro bizaba biba. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Turacyari mu Rwanda aho abasenateri bahagarariye Burundi mu nama y'145 y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi bifuza gushingira ku ntambwe zimaze guterwa muri iki gihe mu kubaka umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Mugenzi wacu Jean Baptiste Mico Myiza abafitiye inkuru. Biturutse kuri kudeta yaburijwemo mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015, umubano w'iki gihugu n'u Rwanda wabaye mubi mu buryo butandukanye. Icyo gihe Burundi bwashinje u Rwanda gushyigikira abashatse guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu, ibirego u Rwanda rwahakanye. Hagiye hagaragara kenshi intumwa z'ibyo bihugu zititabira inama mpuzamahanga zaberaga muri kimwe muri ibyo bihugu. Cyakora hashize iminsi ibi bihugu byombi bigerageza kunoza umubano. Kuri ubu Rwanda ruri kwakira inama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi, Burundi nabwo burahagarariwe muri iyi nama. Ubu bwitabire buje bukurikira urugendo rw'umukuru wa Sena y'u Rwanda aherukamo mu Burundi mu mpera z'ukwezi gushize, ubwo yari yitabiriye inama y'umuryango wa za Sena zo muri Afurika n'ibihugu by'Abarabu. Vice Perezida wa kabiri wa Sena y'u Burundi, Cyriaque Nshimirimana, avuga ko ibi ari ikimenyetso ntakuka ko ibihugu byombi biri gukora iyo bwabaga mu kunoza umubano. Mu minsi yeze twateguye inama ya ASECA, Association des Sénats des Shura et Chambre équivalente zo muri Afurika no mu bihugu by'Abarabu. U Rwanda rwaraje ruserukiwe ndetse n'umukuru w'urwego rwo hejuru urongoye inama nkenguzamateka y'u Rwanda. Uyu munsi haje inama ihuza amanama nshingamateka yo ku isi. Burundi nivyo natwe twaje urongowe n'icegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Ibimenyetso nivyo nyene. Jacqueline Nzigamiye nawe uri mu bagize Sena y'u Burundi uri mu nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi iri kubera mu Rwanda, avuga ko kuba harabaye ibibazo hagati y'u Burundi n'u Rwanda bidakwiye gufatwa nk'ibikwiye kubaho iteka ryose. Delegation y'abantu bavuye i Burundi hano mu Rwanda, u Rwanda rwatwakiriye neza cyane, twarabinezererewe kandi turashima. Nibisanzwe ko abantu babana hatabura utuntu tubazo duto duto tugorane dushika tukabaho, mbe ndetse n'abavukana mu ndimwe harabaho utubazo, kandi twe tubayeho ntibigumaho imyaka yose. Ahereye ku ntambwe imaze guterwa mu kunoza umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda, Vice Perezida wa kabiri wa Sena y'u Burundi Cyriaque Nshimirimana avuga ko iyi ntambwe ikwiye gukomeza hagamijwe kurengera inyungu z'abaturage. No munsi ko tugeze ku ntambwe by'ukuri tubona ko ari nziza, duhamagare tuyikomeze abanyarwanda barabe ntagishoza cononera Burundi giturutse mu Rwanda, bakibonye kare bakimenyesha abarundi nabo barabe ntagikiza cononera u Rwanda giturutse Burundi, bakimenye kare bakimenyesha kugira ngo by'ukuri dukomeze umubano mwiza, abenegihugu bacu batekane, kuko inyungu ya mbere indongozi irondera ni inyungu y'abenegihugu. Abenegihugu bacu nabo bakeneye kwisanzura, akabaho mahoro. Wakeneye kuja kuramutsa akamuramutsa nta kindi. Mu rwego rwo gukomeza umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuri wa gatanu Perezida wa Sena y'u Rwanda Augustin Yamuremye yagiranye ibiganiro n'itsinda ry'abasenateri b'u Burundi, abashimira kuba baritabiriye iyi nama y'145 y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi iri kubera i Kigali mu Rwanda. U Burundi n'u Rwanda kuva aho bitangire kubyutsa umubano hagiye habaho inama zitandukanye mu rwego rw'umutekano n'ububanyi n'amahanga. Mu rwego rw'imihahiranire, kuva tariki 30 z'ukwezi gushize u Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Reka rero twihuse cyane tudatinze twongere tuzindukire kuri izi breaking news. Nta makuru mashya cyane yaraye ashyizwe hanze n'ibiro bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ni amakuru ashyizwe hanze mu rukerera rwo kuri uyu wa 16 Ukwakira uyu mwaka turimo 2022, ndetse n'amakuru agaruka ku ruzinduko rw'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Uyu
ni n'umujyanama wihariye mu by'umutekano wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Tugiye kuba tugaruka rero ku bijyanye n'aya makuru 5 kuri 5 muhaye ikaze, nkwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi handitse subscribe. Ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo Gen.Muhoozi yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali n'indege ya Uganda Airlines. Ni mu bari bamuherekeje harimo umunyamakuru Andrew Mwenda uri mu bakomeye muri Uganda, unasanzwe ari inshuti magara ya Gen.Muhoozi ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Aba bombi bakigera i Kanombe bakiriwe na bamwe mu bakozi ba ambasade ya Uganda i Kigali ndetse n'abasirikare bo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu kwezi gushize kwa Nzeri nibwo Gen.Muhoozi yari yatangaje ko ateganya kugaruka i Kigali gusura Perezida Paul Kagame yita se wabo. Yagize ati, nishimiye gutangaza ko vuba ahangaha ngiye gusura data wacu nyakubahwa Paul Kagame mu kwiyungura ubumenyi ku bworozi bw'inka. Ndateganya no guhura n'izindi nshuti zanjye nyinshi muri Kigali. Imana iha umugisha Uganda ndetse n'u Rwanda. Ubutumwa bwa Gen.Muhoozi bwari buherekeje amafoto abiri yafatiwe mu rwuri rwa Perezida Paul Kagame ruherereye mu ntara y'Iburasirazuba bari kumwe na babiri mu bahungu be. Ni amafoto yafashwe ubwo Perezida Paul Kagame yarimo wagabira inka Gen.Muhoozi wasozaga uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriraga hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'uruzinduko rwa kabiri uyu musirikare usanzwe yari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagiriraga i Kigali nyuma y'urwo herukaga kuhagirira kwa 22 Mutarama uyu mwaka wa 2022. N'uruzinduko kandi rwo n'urwabanje zanasize zizahuye umubano w'u Rwanda na Uganda ni nyuma y'imyaka hafi 4 yose ibihugu byombi byari bimaze bidacana uwaka. Umupaka wa Gatuna uhuza ibihugu byombi icyo gihe wahise ufungurwa nyuma y'igihe kirekire naho wari umaze ufunze. Ingendo za Gen.Muhoozi Kigali kandi zatumye muri Mata uyu mwaka Perezida Paul Kagame yitabira ibirori by'isabukuru ye y'amavuko i Kampala ni nyuma y'igihe kirekire adakandagira muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Ni muri Kamena uyu mwaka Perezida Yoweri Kaguta Museveni nawe yitabiriye inama ya COGAM i Kigali nyuma y'imyaka hafi 5 nawe adakandagira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'uruzinduko rwabayemo udushya twinshi dutandukanye dore ko Perezida Museveni yananyuze ku mupaka wa Gatuna akakirwa n'abanyarwanda mu buryo budasanzwe yewe na hano mu mujyi wa Kigali. Abakuru b'ibihugu byombi ubwo bari kumwe mu birori by'isabukuru ya Muhoozi bamushimiye ku kuba ubwe yarashoboye kunga u Rwanda na Uganda nyuma y'igihe kirekire byarananiranye ndetse haraniyambajwe abahuza mu biganiro ariko bigakomeza kunanirana. Muhoozi wambitswe ipeti rya generali aherutse guhabwa na se Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda. Yagaragaje ko akumbuye Perezida Paul Kagame akunze kwita se wabo nk'uko dukunda kubigarukaho. Ni mu butumwa none kandi yanyujije kuri Twitter ye Gen.Muhoozi yagize ati, nkumbuye data wacu w'umunyabwenge kandi w'intangarugero. Nzajya gukorera ikiruhuko mu rwuri rwe ubundi njye kwagaza ishyo ry'inyambo ananyungure ibitekerezo. Gen.Muhoozi n'ubundi nk'uko dukunze kubigarukaho yagize uruhare rukomeye cyane mu kubyutsa umubano w'u Rwanda na Uganda wari umaze igihe urimo agatotsi. Ni muri uyu mwaka yagendereye u Rwanda inshuro 2 zombi yagenda yakirwa na Perezida Paul Kagame nk'uko byagenze, dore ko mu ijoro ryo kuri uyu wa 16 ni mu rukerera nibwo itangazo ryasohowe n'ibiro bya nyakubahwa Perezida Paul Kagame byemeza ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakiriye umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni Gen.Muhoozi, ariko nanone bongeraho ko noneho uruzinduko rw'ingenzi ku bihugu byombi. Ni mu ruzinduko rwa kabiri yagize muri Werurwe uyu mwaka yanagabiwemo inka z'inyambo na Perezida Paul Kagame ubwo yamutemberezaga mu rwuri rwe tariki ya 15 Werurwe 2022. Icyo gihe Muhoozi akimara kugera muri Uganda yashimiye Perezida Paul Kagame kubwo kumugabira inka z'inyambo
mu butumwa bwe icyo gihe yagize ati mu muco wacu duhuriyeho by'umwihariko nkatwe twakuriye mu miryango y'aborozi nk'abanyankore, abanyarwanda, Dinka n'Amasayi, nta kintu gihebuje kigaragaza ubucuti nko kuba umuntu yakugabira inka. Afande Kagame yamaye inka 10 mu nka ze z'inyambo. Inyuma y'ukwezi kumwe yagabiwe inka, Muhoozi yongeye gushimangira ko izi nka zamugezeho maze ashimira Perezida Paul Kagame anamumenyesha ko inka ze uko ari 10 zose zamugezeho amahoro. Ni mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter hari kuwa 16 Mata 2022 bwari bwerekejwe ifoto igaragaza umushumba ashoreye inka z'inyambo. Muhoozi yagize ati umunsi ubanziriza ejo bundi hashize nakiriye inka zanjye nahawe na nyakubahwa Paul Kagame, ubu rero guhera uyu munsi ndi inkotanyi. Mu gicuku itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Itangazo ryagiraga riti muri iri joro nyakubahwa Perezida Paul Kagame yongeye guhura na General Muhoozi Kainerugaba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ruzinduko rwihariye. Ikindi kandi namwakiriye tugirana n'ibiganiro byihariye. Ngayo nguko rero ngira ngo amafoto arabigaragaza. Ni amafoto abiri ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda byashyize ahagaragara. Hari ifoto imwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari kumwe n'itsinda ryazanye na General Muhoozi Kainerugaba, n'abarimo Muhoozi ndetse n'umunyamakuru Andrew Mwenda. Uyu ni inshuti y'akadasohoka ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse akaba n'inshuti ya Muhoozi Kainerugaba. Iby'aya makuru byo turakomeza kubikurikira ndetse turaza gukomeza kugenda tubibagezaho 5 kuri 5. Ni mu kanya rero kashize nibwo twakugejejeho breaking news zavugaga ko General Muhoozi Kainerugaba yamaze gusesekara mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, aho biteganyijwe ko mu ruzinduko agiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda ahura na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse bakagirana ibiganiro byihariye. Uru ni uruzinduko rwa 3 muri uyu mwaka uyu muhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni agiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone rukaba urwa mbere ahagiriye nyuma yo kumara kwambikwa ipeti riruta ndi yose mu gisirikare cya Uganda, n'ipeti rya general. Tugiye kuba rero turebera hamwe icyaba cyazinduye uyu muhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Muhaye ikaze rero mu makuru turakomeza kugenda tukugezaho umunota ku wundi, by'umwihariko turaza kwibanda cyane ku makuru agaruka kuri uru ruzinduko rw'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba. Amakuru tugiye kukugezaho rero nagaruka rero ku cyaba cyazinduye General Muhoozi Kainerugaba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane byara mu gihugu cya Uganda ndetse binavugwa ko biba hafi cyane y'ubutegetsi bwa Uganda. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditse ko uwahoze ari umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka General Muhoozi Kainerugaba yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda, aho biteganyijwe ko ahura n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. General Muhoozi ageze mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yazanywe n'indege ya sosiyete ya Uganda Airlines. Iki gitangazamakuru cyakomeje kivuga ko ataje wenyine kuko yazanye n'abandi bantu barimo umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bya politiki Andrew Mwenda. Iki gitangazamakuru kinavuga ko ari inshuti y'akadasohoka ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. General Muhoozi nk'uko twatangiye tubikubwira, uru ni uruzinduko rwa 3 agiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko iki gitangazamakuru kikavuga ko inshuro zose ndetse n'iyi ya 3 buri gihe ngazana n'uyu Andrew Mwenda ndetse bagahura na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Bagakomeza bavuga ko uruzinduko ni urwa 3 ariko nanone rukaba urwa mbere kuva ahawe iri peti rya generali mu ngabo za UPDF. Kuwa 4 rero nibwo Muhoozi yabaye nk'uvuga kuri uru ruzinduko, ni ukuvuga ko yaruteguzaga. Benshi mu bamukurikira ku rukuta rwe rwa Twitter, aho yavuze ko mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda nta kizigera kiwujegajeza. Akomeza avuga ko ikibazo ku Rwanda bari n'ikibazo kuri Uganda. Uyu munsi yabase uruzinduko rw'uyu munsi rw'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi, biteganyijwe ko
aza kugirana ibiganiro nanone byihariye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku bijyanye n'utubazo twaba twarasigaye mu mubano w'ibihugu byombi nk'uko Chimp Report ikomeza ibitangaza, kuko yo iravuga ko ngo nubwo u Rwanda rwemeye gufungura imipaka yarwo na Uganda nyuma y'imyaka 3 yose yari ishize imipaka ifunze, ngo kuri ubu ngubu haracyari ibibazo bijyanye n'iyinjizwa cyangwa se isohorwa ry'ibicuruza ku mipaka, aho bavuga ko ibicuruzwa bitambuka neza cyangwa se ngo bibe byava muri Uganda biza mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bive mu Rwanda byerekeza muri Uganda ku buryo bukwiye nk'uko bwahoze kuva na kera. Bikaba biteganyijwe ko rero muri uru ruzinduko rw'umuhungu wa Museveni ariho noneho biza kunonosorerwa ndetse n'ibibazo byose bisigaye hagati y'ibihugu byombi bikaza gukemukira mu biganiro biteganyijwe muri uru ruzinduko uyu muhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa nkakomeza kwibutsa ko Gen.Muhoozi agiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma y'iminsi mike cyane azamuye mu ntera agahabwa inyenyeri nke mu gisirikare cya Uganda, gusa agakurwa ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Yaherukaga mu Rwanda muri Werurwe uyu mwaka, rwari uruzinduko rwa kabiri yarahagiriye kuko urwa mbere rwabaye kuwa 22 Mutarama. Izo nshuro zombi yahuye na Perezida Paul Kagame muri village Urugwiro bakagirana ibiganiro ku mubano w'ibihugu byombi. Uruzinduko rwe mu Rwanda muri Mutarama nirwo rwabaye imbarutso yo gufungurwa kw'imipaka y'ibihugu byombi yari maze igihe kinini ifunze. Guverinoma y'u Rwanda nk'uko twabikugejejeho yatangaje ko yabonye ko hari gahunda yo gukemura ibibazo byagaragajwe n'u Rwanda ndetse n'ubushake bwa guverinoma ya Uganda mu gushaka umuti w'ibibazo bitarakemuka. Yemeza ko umupaka uzafungurwa kwa 31 Mutarama 2022. Ni muri Werurwe Perezida Kagame yakiriye Muhoozi mu rwuri rwe amugabira inka y'inyambo. Ni mu muco nyarwanda kugabira umuntu inka y'inyambo ni ikimenyetso gishimangira umubano n'ubucuti biri hagati y'impande zombi. Inyambo zo ni ubwoko bw'inka zabayeho kuva mu Rwanda rwo hambere. Uwayigabiraga undi yabaga ari ikimenyetso cy'igihango gikomeye cy'umubano utajegajega bagiranye. Abahanga mu by'amateka bakagaragaza ko inka y'u Rwanda ariyo ishimangira igihango cyo kutazahemukirana no kurushaho gufatanya muri byose. Gen.Muhoozi akaba yageze i Kanombe ari kumwe n'umunyamakuru ndetse akaba n'umusesenguzi mu bya politiki Andrew Mwenda, yakirwa na General Major Willy Rwagasana ukuriye abashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu ndetse na Brigadier General Nadir Rwivanga umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ruzinduko rero turakomeza kugenda tubikurikira ndetse n'amakuru turakomeza kugenda tubagezaho umunota ku wundi. Gusa igihari nuko biteganyijwe ko muri uru ruzinduko hongera kurebwa ku bibazo byaba bisigaye hagati mu mubano w'ibihugu byombi ndetse bakarana none ku kibazo cy'imipaka. Ibibazo bihari nanone bikongera bikigwaho ndetse bikanakemurwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa na byinshi mu bitangazamakuru byara mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ngayo nguko rero iby'aya makuru byo nakagaruka ndetse turakomeza kugenda tuyabagerezaho ku gihe 5 kuri 5.